turabasuhuje inshuti mudukurikiye bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe naho muherereye. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update y'amakuru avugwa aka kanya. Turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024. Ingingo z'ingenzi z'amakuru turi buze kwibandaho, turaza kuvuga amakuru avugwa muri Noro, turamanuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, misozi miremire y'Umurenge haravuga umwuka utari mwiza, aho ibitero vya mayimayi bikomeje byisuganya bigerageza gutera Minembwe. Turaza gukomoza no ku ngabo z'u Burundi zivuga mu kwambuka muri Kongo, ndetse turaza kwibanda no ku mubano utifashe neza hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro nanone sindi njyenyine, ndi kumwe na Maître Willy nk'ibisanzwe. Ndakwiyegereje mu kiganiro. Murakoze. Amakuru avugwa mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho turi buze kwibanda. Nanone bwana Maître Willy, warambura amakuru se cyangwa wayavuga ku burambuye kugira ngo tuyasangize abaduteza amatwi? Yego, urakoze cyane. Sinzi kantu gatoya wenda ngorora. Ni amakuru avugwa uyu munsi, ariko kandi turavuga icyumweru cyose kuko tumaze iminsi tutabagezaho update. Ni hafi icyumweru ahari. Ayo makuru yose rero tugiye kugerageza tuyahine, tuyashire muri iki kiganiro. Amwe mwagiye muyabona, ariko hari amakuru yagiye anyura ku mbuga za WhatsApp atari nkayo, wenda arimo gukabya, nanone bikarangira gutya abantu batamenya ukuri kwayo. Ibyo nabyo turabikoraho kugira ngo nanone abakunzi bacu twiyemeje kuzajya tubagezaho amakuru y'ukuri twatohoje neza, atajyanye n'uko abantu babishaka, kuko twarabibonye hari imbuga nyinshi ziriho abantu bashinzwe nko gutera abantu igipindi ngo ari abantu bamererwa neza. Kino gihe abantu ngira ngo za tension zarazamutse. Amakuru aryoshe nubwo yaba atari ukuri, hari abasigaye bayakunda cyane kugira ngo bamererwe neza, byenda babone uburyo basinzira neza. Niyo makuru rero tugiye kuvuga. Na makuru asa nkaho atari aya none gusa, yarabivuze. Icyumweru gishize inkuru yavuzwe cyane ni inkuru y'umubano w'igihugu cy'u Burundi n'cy'u Rwanda utifashe neza, kugezaho igihugu cy'u Burundi cyafunze umupaka wacu. Impamvu igihugu cy'u Burundi cyavuze cyashingiyeho gifunga umupaka, cyashinje igihugu cy'u Rwanda gucumbikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. Murabizi kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Mu kwezi gushize umutwe wa Red Tabara waherutse kugaba ibitero, wica abantu mu Gatumba, hapfuye abantu nka 20. Byababaje cyane leta y'u Burundi. Habaye mu mpera z'umwaka ku itariki 1, perezida w'u Burundi yavuze amagambo aremereye cyane ashinja u Rwanda ko ari rwo rucumbikiye Red Tabara, ariko u Rwanda narwo rumaze igihe ruhakana ruvuga ko umutwe wa Red Tabara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara Kivu y'Amajyepfo ko ari ukorera, ari naho uva uza ukagaba ibitero mu Burundi. Leta y'u Burundi rero nyuma y'ijambo rikomeye perezida yavuze uwo munsi, yaje gukurikirwa rero no gufunga imipaka. Ariko amakuru twabashe gutohoza neza nuko mu by'ukuri icyo u Rwanda rufa n'u Burundi ntabwo ari biriya bitero, ahubwo abasesenguzi benshi ndetse n'ibitangazamakuru bimwe bikomeye bivuga ko icyo biriya bihugu bipfa mu by'ukuri ni intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru ihuza umutwe wa M23 na leta ya Kongo. Murabizi ko leta ya Kongo ifitanye amasezerano n'igihugu cy'u Burundi, amasezerano yo gufatanya mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Rero abasirikare b'u Burundi bagiriye ibibazo byinshi cyane. Muri Masisi cyane niho bari badeployinze, baharwaniye bikomeye n'umutwe wa M23, batakaza abasirikare benshi barimo ama-officier supérieur agera muri 4, n'abasirikare benshi batari munsi y'100. Mwarabyumvise igihe barwanaga
kubera uburyo batabanyitse hari amaudiyo menshi bagiye bakora batabaza bavuga ko igihugu cyabo gisa n'icyabatereranye cyabihakanye, bagiye barongotana ndetse bamwe bahunga mu bice bari barimo barongotana baja muri za Masisi. Bibabaza leta y'u Burundi cyane, ariko ntibyari byoroshye kuvuga ngo uhite ishinja u Rwanda, kuko birazwi ko u Rwanda rutari muri iriya ntambara muri Nord Kivu. Rero kurushinja byari bigoye, rero byatumye u Burundi rero rwitwaza iriya mpamvu iyo umutwe wa Red Tabara, kandi itari impamvu ikomeye cyane yatuma igihugu cy'u Burundi gifunga umupaka. Uko niko bimeze n'ubu ngubu. Ngira ngo abanyarwanda bari mu Burundi bafite ibibazo, barirukanwe, ndetse hari n'amakuru namenye ko hari abamaze gufatwa benshi barafungwa, banahawe n'iminsi cyangwa amasaha makeya ngo babe bavuye ku butaka bw'u Burundi. Iyo ni inkuru ikomeye yakomeje kuvugwa muri iki cyumweru turangije. Indi nkuru yavuzwe ni ingabo z'u Burundi zikomeje kuja muri Kongo, zija gufasha leta ya Kongo. Murabizi ko ifashwa n'imitwe itandukanye y'abazarendo, ndetse harimo n'abari abacancuro ba Wagner, ndetse na SADC nayo imaze guteramo, imaze kohereza ingabo zitari nkeya, zose zirimo zisuganya mu bice byegereza Karuba, ndetse zirapanga kuzaga ibitero za Karuba na za Mushaki. Hari ingabo nyinshi cyane na FARDC ubu nyine icyumweru cyose gishize irimo isheringa ikoresheje imbunda ziremereye za BM n'izindi zirasa amabomba ziyarasiye kure. Ni nkaho intambara yo hasi FARDC isa nkaho yayitinye, imaze icyumweru cyose ita advancing ikoresha iyo sharing, ndetse n'indege za kajugujugu na za drone. Ngira ngo uyu munsi turi kuwa mbere, ngira ngo sinzi niba twabibabwiye dutangira ikiganiro, turi kuwa mbere ku munsi 15. Icyumweru gishize mu by'ukuri nta munsi indege itagerageje kuja za Masisi cyangwa Rucuru. Iminsi imwe ntiyarasaga, iyindi yararasaga. Yagendaga igiye gupatrolinga kugira ngo ize kurasa nyuma, hakaba ubwo itabona ibindiro by'umwanzi aho yagombaga kurasa. Uwo munsi ntirase, akaba ubundi irasa kugeza n'umunsi w'ejo. Nabwo yari yaje kandi iza mu bice bya Rucuru, irazenguruka ariko yasubiye itarashe. Habe n'uyu munsi mu gitondo kandi yari yaje drone mu bice bya Rucuru, isubira itarashe. Impamvu itarasa nuko itaba yabonye cible cyangwa se aho irasa. No muri Masisi nuko byagenze. Iki cyumweru cyose cyashize ariko bimeze, nta ntambara yigeze iba yo hasi ku butaka yo guhangana. Tunaboneho kubeshyuza amakuru yavuzwe ko hari intambara yabaye umunsi w'ejo bundi, ngo yabaye mu bice bya Karuba no hafi yaho. Byukuri iyo ntambara nta yabaye. Icyumweru cyose gishize nta ntambara ibaye yo guhangana, uretse iyo sharing izo munde ziremereye, ndetse n'indege rimwe na rimwe. Ariko indege si kenshi zirasa, ko zije nko gufotora cyangwa gukora patrouille, zitagira icyo zibona zigasubirayo. Uko niko bimeze. Reka mbeshuze n'indi nkuru yavuze ko hari abasirikare ba South Africa bo muri SADC ngo bagera mu 9 baherutse kugwa mu mirwano yabereye Sake, ndetse babyise ngo ni ambushe baguyemo. Iyo nkuru nayo ni kinyoma, nta yabaye. Nta nambushe yabaye byibuza ngo igire abasirikare ba FARDC bayigwamo bangana ujyo cyangwa bari no munsi yabo. Ni amakuru yo gutera igipindi nyine kugira ngo abantu bamererwe neza. Tuboneyeho rero no kubeshuza iyo nkuru. Ikindi kandi cyabaye ni umutwe wa AFC wakomeje kugira abawugana benshi, wakomeje kwakira abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC, barimo abofisiye superieur. Hari abakoloneli babiri baheruka kuwuzamo, barimo witwa Colonel Biyoyo Josue n'undi witwa Colonel Bahati Baringene Sadamu. Abangaba bazanye n'abasirikare benshi bari muri M23 cyangwa se AFC hari ya za Rucuru. Urabizi ko hari ibirindiro bikuru. Hakomeje no kuza n'abanyapolitike, ariko bo ntibashaka ko amazina yabavugwa. Bagenda biraliya cyangwa bihuza
n'uyu mutwe bitewe n'uko babonye ufite ahazaza, ufite imbaraga, urimo abagabo bakomeye, ushobora kuzageza Kongo ku gakiza cyangwa se ku bihe byiza byo gukuraho ubutegetsi bubi, hagashyirwaho ubutegetsi bureberera abaturage bose kandi ubutegetsi bwiza bukora ku nyungu z'abaturage. Ikindi cyavuzwe muri iki cyumweru ni ugutangaza abatsinze amatora, ngira ngo nibyo twahereyeho mu kiganiro twarangije, ariko hari abatsinze benshi, ariko mbere yaho hari abandi benshi kandidatire zabo cyangwa se insinzi zabo zabaye anile, ndetse bivuga ko bagiye gukurikiranwa mu nkiko kubera fraude zabaye cyangwa kubera ibindi byaha bashinjwa by'akavuyo, guteza akavuyo mu matora. Sinzi, reka mugenzi wanje anyunganire. Ndumva amakuru y'ingenzi yavuzwe nayo ngayo, niyo yavuzwe muri iki cyumweru gishize, ariko ajanye n'intambara, mu by'ukuri nta ntambara yabaye iyo guhangana abasirikare n'abandi, haba muri akse zose. Izo ndege zakomeje kuza rimwe na rimwe zipatrolinga, ubundi zikaba zarasa, ariko bene ubukeya. Ariko twavuga ko kuva barashijya drone, mu by'ukuri ngaho FARDC yacitse indege zisigaye zijyana ubwoba bwinshi cyane, yaba na drone ikagaruka vuba vuba itanarashe kubera gutinya ushobora kuraswa, ko yamaze kumenya ko M23 bifite imbunda zishobora kurasa drone. Reka ngusubize ijambo, hanyuma niba hari icyo wanyunganiraho unyunganire, hanyuma kandi niba ntacyo tuze gusoza update uyu munsi. Urakoze cyane. Andi makuru atugeraho, murabizi koko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire y'Umurenge, mu bice za Minembwe, hari hamaze igihe kirekire nta ntambara ivugwaho, ariko amakuru atugeraho aremeza kuko hari ibitero bivugwa birimo byisuganya, ibitero bya mayimayi bivuga kuko birimo byisuganya mu ntambira y'urubariro rwa Minembwe, ubwo ndavuga mu nce za Rurenge, barimo barikusanya bashaka kugaba ibitero nanone ku baturage bigwanaho. Ni nk'ayo makuru avugwa cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo ni naho dusoreje intamake y'amakuru yacu, tunabashimira kudukurikira, tubibutsa kuko iyi ari Menya Amateka, ni Hema TV ndetse n'Umubanji TV. Yaba inshuro ya mbere urebye ibi biganiro, wakora subscribe, wakora comment, washaringa ndetse mukanalikinga. Amakuru yacu nakagaruka, mugira ibihe byiza.